večeras sa nama. To je Linda Vilka. Linda, come here, please. Pre nego što nam Linda nešto bude rekla se na engleskom, mi ćemo prevoditi. Ja hoću samo da vam je predstavim. Linda je multidisciplinarna umetnica i pripovedačica koja se na doktorskim, završenoj godini doktorskih studija. Inače, školuje se u Litvaniji, Holandiji i Letoniji i bavi se samorefleksijom, zapravo tim nataloženim, izgusnutim izgušnjavanjem nekakvih naših emocija i pronalaženjem načina kako da ih raspletemo i donesemo na video i kako da se nosimo sa njima na kraju krajeva. Njeni su radovi, evo na ovom levom zidu, možete ih vidjeti, a i ovo je deo radionice koju smo zajedno sa Lindom. Linda nas je naučila jednoj izvanrednoj tehnici. Ovo su zapravo gobleni, ne znam da li prepoznajete da su to gobleni. Mozaik. Ali zapravo goblen je plot od kojeg se krenulo. I sada bih ja zamolila da nam Linda kaže nešto o sebi, o svom radu, o utiscima ovde, evo tako nešto malo sažeto. Tell us something about you, your profession here in Šabac, Mačva, work with Marija, Ivana. Ivana I know already. Ivana je znala od rani. Yeah, we were in a residency in Zadar. But this is my first time in Serbia. Very good. To experience what's happening here. I saw some things that are similar to our Baltic culture, some that are specific to your region. That was very interesting for me. Vidim neke zanimljivosti iz Baltičke regije, odakle ona dolazi i ono što je specifično ovdje za naš kraj, ona to spaja i to je zanimljivo. Yeah, like you told what I do already, Yes. so we will skip that. So through the works, like that's one series. Kroz seriju ovih radova. It's called Don't Settle, It Could Be Better. Maria, how is it in translate? Pa to je ona nastalo po onoj našoj izreci ćuti može i gore, a ona je rekla govori može i bolje. Tako je malo prinačila. It's one of the first things when I got here, what I heard was the Serbian saying, be satisfied, it could be worse. Aha, prvo što je čula kad je došla u Srbiju, kada bi se požara na nešto, to znamo svi mi, kad o nečemu pričamo i kažemo ćuti, može i gore. I to je bila polazna ideja za ovu seriju radova. So that's why I wanted to switch the saying. Samo to da prebaci suprotno, ćuti može to bolje u stvari. Govori. Može to bolje, And through the series I played with this, I saw that sentence, the previous sentence as also reflecting on a woman's place, kind of, in the culture. Yeah, and through the works I explored that, I came to a conclusion that if no one else, what protects the woman in any situation is art and culture. If no one else is doing that, then you have art and culture forever that will hold you dear, kind of. Sad sam je malo drugo bilo, ali shvatila je da shorter, or cut. Yes. Or cut. So the idea is that woman will have art and culture forever, will protect. Ideja je bila da ženska umetnost može da nas zaštiti, jel? Da nam nosi zaštitu. Especially in the moments when no one else is listening or Posebno kada protecting. niko neće da nas ni sasluša ni zaštiti, onda je to zapravo beg, to je naš način da sami sebe lečimo, jel? Samo ohrabrivanje, to je kao... Sad sam malo proširila, ali to je ideja. Ideja je da
kada nas niko ne sluša, kada nema razumijevanja ni sluha za nas, onda to mora sama da radi, a kako kroz umetnost. And so in the works there are a lot of the details that I saw here in ethnography, in like the wooden window details, like I Znači, played. upotrebila je puno detalja koje je viđala ovdje tih folklori i drveni vodni prostor. Yeah, the window design from Ethno Village and other places. Da, sa izuzetno sela i mjesta koje ona posjećivala kad je ovdje bila, to je integrisala. And what I noticed that like there is color, there are layers Primetila je everywhere. da svugdje It's ima a puno lot, so boja, that's why I wanted to puno like boja, puno put everything linija i there. onda je zato žela svugdje da ubaci puno boja, puno linije. I puno slojeva. Slojeva, da. Yeah, and you can maybe like the first one was don't settle, it could be better, then the next is Znači, intuition, prvo je, whisper. nemoj čuti, bit će bolje, može gore, znači govori, bit će. So the next Govori one bit is će bolje, intuition, da. whispers, To je ego prva, yells. druga znači Intuition whispers, ego yells. To znači intuicija šapuće, a ego viče. So the intuition is the woman, the ego is the man. Intuicija je ženska snaga, odnosno je ženski princip, a ego This je is also muški a princip. fallen man. Ovo je sad neki muškarac koji se sapleo svoj ego. Those are a play of. Those were inspired by hinges for the windows, you know. inspirisana onim kukama sa što za zatvaranje za prozore. Ugasnim kukama sa prozora, što smo vidjeli Sa kod prozora. Topalović, da, on je imao jako interesantni prozor. Ona prozor. je bukvalno inspirisana tim prozorom, sad i tim kukama što drže They're prozor. holding it all together, you A know, to but je sometimes ego. they fall down. To predstavlja Da, ego kaže, muškarca. te kuke čvrsto sve drže kao da stoji, ali nekad su da se rasklimaju pa mogu i da otpadnu. Onda padne prozor. Tako da i nije ni muškarcima nije lako. Yeah, and the next one is truth has many versions and colors. So Istina ima mnogo verzija i boja. yeah, so it's like again on the Serbian culture and understanding between the relationships. And the next one is purely protected, and here's the woman like being safe from that hinge that's falling down a bit. So that's like Ova slika se zove kao purely, u nekoj čistoći, čistini, čiste duše, like safely protected. zaštićena. I tu je u ovoj figurici prikazana žena koja je u nekom miru i na neki način odvojena od onog muškarca na onoj crnoj slici. A šta je ovo gore? Sad pitaju, what is this? Holding it. Isto, to su kuke. To su kuke koje ga ipak ga neka kuka drži. It's like trying to get to her but can't. Aha, to je taj, znači ovo je taj kukasti koji pokušao da dođe do nje, ali ona si je tu u svojoj sigurnoj luci. Like in Latvian, Umetnosti svoje. In Latvian we have this saying I put my sorrows under a rock, so that's kind of like Aha. like Kaže, mixing that u Letoniji ima ta izreka, stavljam svoje tuge ispod kamena. like walked over singing, you know, just like don't care. Ne zanima me, idem da pevam, stavila sam svu muku pod kamen. Ima sličan, jeste. Sličan izraz. Ne znam tačno kako ide, ali ima sličan izraz. budri brigu na veselje, da kažem. Ajmo onda u to ime. Ajde, završi. And then yes, from the workshop. Da. Čekaj,